Assalamu alaikum TV ballo mangenda wa amha be fulun bes marhaba danwan algun tibe fulun ami baddo kolli algun musa matlub mi gadi tibe fulun ami baddo kolli raisu jumhuriya aliftal mandu akurwa datur fula gule em fawge tafsir tibe fulun hama genes denuma aliftal mandu raisu jumhuriya ami kurwa datur fulaki erashuga taragi kofawa futsal dande huluwa devuma emanik fan kurwa datur fule midandu huluwa devuma fa emanik fan midanduga futsal matches kulubuma wani hama jehifa ade fa kollenga beje aliftal atola raisu jumhuriya mi dia Oktober mohoga miyani datur kura wafa egotum Oktober mohoga avvana do aliftal mando wadagen emanik fan wani erashuge rayitun na baddo kura wafa mi baddo kura bumge terega mando rayitun wani hama emanik fanuga hama emanik fan wani rayitun na baddo kura wa erashuge kuriyadda mashruta ge ada hamata rayitun na hissa kolla de wafa ade mi ada hamakta hissa kolla de vero erashuga kuriyadda kuliwaruge mashruta ka gole gotum wese emanik fan mawluma de wafa wakam faha kolleve egotum erashuga emanik fanuge mindatur fulge tereng football dande elumattaka masekke MTCC hawa kura wafa wairu mige terung fitness and recreation center taragi kurumge masekke wes erashuga hama feshigen amali masekke feshigen diakan alumen faha kollan de mi rayituna bevi eku bevi mi baddalumuge tereng rayitunge edi wadaage tume emanik fan mi dandu hulwa deva vi have sabah danduge masakke nimma deva hulwa devon adi mi dandu hulwa devuma emanik fan wadagen mi danduga meche kulubuma ki wes rayitunge hama edilevuma kan alumen faha kollan rayituna edilevuma mi rashan alumen balalaru mi rashaki gaganaka mi registered abadi ga 2022 haruge bohimenuge tafasi sabtaka balalaru hatarusteken ha mi hun registered abadi ga erashuga dirulum dakam faha kolleve mi gotun hama sateken ha divehin mirashuga dirulum dairu me kankama kiwe sama komme rashigga wes zuwanunna adi kuleoru dairaga wes muhimmu kantattake hissako adi kankam pahiko devanaka raisu jumhuriya rataru fultaku tereng wani faha kurawwa fa adi wasilatta gaim ko devanaka ngamani fani wani faha ko kurawwa fa adi algon men demme hamati be fulunna hame raisu jumhuriya mi datur fuluge tereng mi mandu kurawwa datur fuluge tereng mani fana marhaba denno kankar rashuge bandaru sarahadduga tayarita komme sarakatti be fulunna mi dakkala dini adi manduwa balalar awun faha kollan beje manduga MTCC mi kuliwargu dairaga mi faha kolla be mashrutaka balalaru amade mi faha kolli hen MTCC wani mi kurabba ade raisu jumhuriya mi datur fuge tere manduwa mihar wadagen emanik fan mi wadagatuma mihar hama bandaru khari sarhadduga mi siple madkollan ottan de margo men mi fenige mi diye namad ikuda erkolge terega emanik fan rasha faba wadagen rayituna next salam kurabban kama almen mi kabul kuraveni de mandu balalaru hama algon kurives fa kolli kuliwarge dairaga vesgina mashrutakke rashuga ves kuriyen bagen deve gotun football dandu ge masekke mi kuri mi dia October mo emanik fan erasha wadagen meni hawa ko de wafa de mi masakkatan almen balalaru dandu ವಶಾಫಾ ರೇಣುಮಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಹರು ಕುರುಮುಗೆ ಮಾ ಸಬ್ಬೇಸ್ ತಯಾರು ಕುರುಮಾ ಟಾಫ್ ವೆಳುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಗೆಂದಾಣೆ ಮೀ 11.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಕುರಿಯಗೆಂದವೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ವಾಯರು ದುಯಿಸತ್ತ ದಿಹ ದೋಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಾದುಮ ಹಮ ಜೈಫಾ ವಾಕಂ ಅಳು ಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಬೆಜೆ ಮಂದುಗೆ ಸ್ಕೂಳಿವರ್ ವಸೀಲತ್ತ ಗಾಯಂ ಕೊ ದೆವ್ವಾ ಜುವಾನುನ ಬೇಣುವಾ ಎಕಿ ವಸೀಲತ್ತ ತರಗಿ ಕೊ ಅವಹ ನಿಮ್ಮವ ದೆವ್ವಾಣ ಕೌನ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮೆನಿ ಫಾಹ ಕುರವಾಫ mi manduge zuwanuge ummitaka wara boda golifawa mashru ekkamasha midaduge masekke nimumu rashuge rayituna ijtimai gotun kurierun take libenekan emanik fan adi sarkaru mani faha kurawwa raisu jumhuriya mi kurawwa datur fulan alumen balalaru mi kurimes faha kolli gotum mandu emanik fan mi kurawwa datur fulaki mi erashuga futsal dande hulwa devuma kurawwa datur fule egotum mandu wadaagatum raisu jumhuriya marhaba denota kalumen me gotum fenigendani raisu jumhuriya ge naib al ustaz Hussein Muhammad Latif erashuga me hunne tan ade emanik faana marhaba denno kankan am rashuga miharu ara boda tayaru e furi hama dairu aw menne fenigende hama sagafi gotum vesama tayari take rayitum vefa watam me gotu es manduge bandaru sarahadduga mihum madkollagen adi sarkaruge officialna mandu council adi rayitum madkollage mitivi raisu jumhuriya mandu faba wadagatuma eko emanik faana marhaba denno mattaka ade manduga alumen balalaru mi fitness and recreation center bes raisu jumhuriya midi October mohoge avwana do erasha kuravida turfulge teregawani masakke fattawade bafa MSCL ko hawa kuravege mi kuriyagenda masakkata ki manduga gaim kura raitunge indo gym mi fitness center alumen recreation center balalaru rajye komme rashigga vesama fitness and recreation center gaim kurumaki mi sarkar gawra bohimmo siyasate den mi siyasatuge dashu manduga ves mehama mi ka center gaim kuravegen dairu mi erashuge rayit
rayitungna benumwa kuliwaruge eki wasiletta mi recreation center ge skam gam kuregen daane egotun indo gym hidumata aerobics eki ade alummen hama mi fenige medani raiso jumhuriya miyogut manduwa hama faba wadagen nevitan emani fana erashuge bandaru marhaba midanna wadagen nevi raiso jumhuriya ge naib Hussein Muhammad Latif adi erashuge council member mi datur fulaga alummen faha kollenge bajhe mi datur fulaki raiso jumhuriya mi manduga futsal dande huluwa devuma anifan wadagen kurabadatur fule ade midatur fuluga tereng emanifan mi futsal dande huluwa devuma fahu meche kulubuma besmani hamajehifa den algon kurim bes faha kolli gota futsal dande huluwa devuma ki rayituna erashuge rayituna midi october mahu erasha wadagen badal kurabuma fahu erashuge rayitunge ves edule bumaka ku mi kurabum genda datur fulekam faha kolden beje we have es avahaka me masakka nimmawa devwa dande huluwa devuma eru rice arihun emanik fana arihun rashuge rayitum wani edi wadagen fa ade manduen emanik fana honu marhaba danwatan alumen me gotum fegen dani gotum manduge hamagina adadege rayitum kudaku dinna adi podete mi hun isa vehin hama raiso jumhuriya marhaba denne mottaka erashuge bandaru sarahaddu erashuge mi jeti sarahadduge engeta bandaru sarahaddu jeti sarahadduge hama madukollage tibitam faha kolleve den alumenna mi daturu fuluge terega faha kolleve rajyega kuliwaru daira kuriyaru mottaka sarkarun hama hasa iskamedigen gina masakkettakenge bakuriye gendeve mi gotum rajyege kuliwaru wasiletta ner rarashuge kuliwaru wasiletta gaam koddevuma ki sarkarun muhim ahamiyat kamedigen kore munda masakkate kudi abaditawge ves mi wasiletta furihama koddi mi zuwanunna benumba wasiletta furihama koddinuma sarkaru masakkattake kuramunge wegendawa hasako rarashuga mi gaam koreve fitness and recreation center taka ki hama mikota gaam koreve masakkattake nota kuriya gendeve masakkattake kanfahan kolleve alume mandu badalaeru mi wagutu futsal dandu mi adu mi hulwige mi dani den futsal danduge etura ves FRC nota fitness and recreation center manduga hulwige bade mi manduge fitness and recreation center kuriya maguga hulwigen daeru indo gym hidumata aerobics adi emehne board games kala eki game ta kuleve wasiletta ves mi gym ga gam kurevigen daanakama sarkaru mani ham kurawwa MSc meduriko mi mashruge masakke mi haru ves kuriya daeru mi tanuga hama eki kahala training ta beenu kurave classroom taka meeting room taka office by ves hama honnane kam fahan koldeve zamani femwara mi wasiletter taragi kurawwa mi gendani raiso jumhuriya mandu kurawwa mi datur fulge tere mi ogotalu menna mi fergendani erashuge rayitun manik fana hama marhaba denno muga sarahaddu ganoni jeti sarahadduga tibitan den alu menna kuriya huri wagutta sama manduga me manik fan mi kurawwa datur fulge tere foot dandu huluwa debunge kankam tibe fulna hamen alu men genes denan den manduge kuliwaruge halata badalaru mi em fahon kure vidatur fulge adi october mohoge avwana do emanik fan erasha wadagen erashuge football dande tarage kur mattaka MTCC aves hawa kure fawakan hama mi kure sawan faha kollin e mashruwa ki 11.4 ashe million rupiage mashruwe duisata diha duwahuge terega nimmawa gotta mi mashru kuriye gendawani den hama rayitunge faratum ve sama wara ufa veriko almenna mi fenigen dani hama kudi bodu emmen raisu jumhuriya marhaba denu mattaka mi sarhadda wadagen emanik fana marhaba denu kankamuge bavere wadagen namum datan almenna fenigen bade israbhin adi hasako huriha faratta ves ade raisu jumhuriya mandu kurava mi daturu fulga almen temeti be fulna hama mi genes ade mi harus mi genes temum bidani manduge mi eki faratakun emani fana marhaba denu mattaka emani mi rasuge jeti sarada hasko bandar sarhaddu mi wagutu madukollagen tipita hama ginada dege rayitun raisu jumhuriya marhaba denu mattaka mi sarhaddu ga tipikan almen faha kollan jepeje gotun hama horiha faratakun ves hama gaw mi dida hippawagen mi gaw mi khameggi gotuga ballawagen manduga sarhaddu ga hama mi wagutu raisu jumhuriya marhaba denuge intizamta hama jefa wakan almen name faha kureveni ade mandu algun kurin bes faha kolli gotta me datur fulaki manduga futsal dande hulu mattaka emanik fan kurawwa datur fule ade me datur fulge tere me dandu huluwa devuma fahu me danduga meche bes kuluvuma bani hama jefa den mi mecha kuluvuma emanik fan hama jefa waru garumen kurin bes faha kolli raisu jumhuriya mige midia october mohoga bandu mandu rayituna baddo kurawwa fave ade mandu wadagen erashu gina mashruta ve ada hama rayituna hissa kolla devvi den migota hissa kode bay mawdumattoge tere hama mi kuliwar wasiletta erashuga gaim kuruma zuwanunna benumwa eki wasiletta forihama kodde wanakamuge yaginkan rayituna emanik fan wani aruwafa alume manduga badalaru mi manduga kuliwaruge mi dairaga de mashruwa
hama wara boda kuriya gendeve masakketake den almenna mi sarukarum mikura masakkattaku terega hama rarasha wadagen rarashuge rayitun edilavwa hama muhimu kankan sarukarum koddebanakam midani kure gendawa ade manduga mi sarahadduga alumen mi demme tibe fulna mi hama mi genestini manduge bandaru sarahad nonte jeti sarahadduga mi hama eraiwage mi raisu jamhuriya erasha wadaga tumuge harakatta kuriyan huri waguttaga alumen tibe fulna hama mi manduge mi futsa dandu hulwa devuge rasmiyata adi matchge mawdumatta bes tibe fulna hama genestena ade alta ade mi kuriya hori harakattaka balala ron kurin ves fahan kolli gota manduga futsa dandu hulumuge kankam ves kuriyan bede raisu jumhuriya atoltaka hama gina atoltaka mi daturtak kurabam gedar fahan kolli beje raj mihatana emanik faanwani rajyega mi hundirule horiha rashaka wadagen paigatun lamurkazi nizam furiham kuruma rayitunga adwassama emanik faan mi kurabada to futtaga derega hama horiha rashagge rayituna baddo kurabwa rayitunge kambodu untan adwassawa fawakan adugan me fahan kol kol lenge beje ade demme arume hama mawdumat tibe fulna me hama genesteni raisu jumhuriya mi rayitun manduge rayitun alif dal atho manduge rayitun raisu jumhuriya erashuge bandaru sarahaddu marhaba denne vitan ade mandu raisu jumhuriya wadagen fami wani erashuge futsa dande huluwa devuma ade mige turun erashuge futsa dande huluwa devuma fo amanik fan meche kulubum bes mi dandu wani hama jehken gossa ade mi hisabun arume ge mi coverage ge nimala wakewalani kuriyan huri gadito gaves ade habaru gadito gaves tibe fulna hama mi datur fulge tereng ituru mawdumat take genestenu komu umeduga mi hisabun nimala wakewala assalamu alaikum